Bon dia. Reprenem la sessió i ho fem d'acord amb el programa que teniu i que coneixeu, amb una taula redona, la justificació de la qual vull començar exposant-vos. Quan vam planificar el workshop vam estar d'acord els organitzadors en la necessitat de contrastar la situació nostra, la situació de la llengua catalana, amb altres espais que compartissin amb nosaltres la condició d'espais minoritaris, tot i que això sempre mereix algunes matisacions, i minoritzats. Teníem el propòsit d'haver ampliat aquesta anàlisi contrastiva, que sempre és molt útil, perquè en definitiva els humans aprenem sobre la base dels contactes, dels intercanvis, i contactes i intercanvis vol dir comparar i trobar similituds i especificitats o divergències, d'acord? Aleshores, per a fer aquesta operació teníem clar que havíem de fer una anàlisi contrastiva entre la situació de la llengua catalana en la seva projecció mediàtica, i això, com és evident, vol dir l'espai del Principat de Catalunya, per raons evidents, atès que nosaltres aviat farà 4 anys que el novembre de 2013, com s'ha recordat en l'obertura del workshop, vam perdre l'única experiència de televisió pública que hem tingut fins ara, i que comptava amb vora un quart de segle d'existència, i que amb totes les reserves, amb totes les insuficiències estètiques, ideològiques, lingüístiques, havia exercit una certa funció en la recuperació social de la nostra llengua. I la prova d'això és la quantitat de xiquets que es van quedar orfes, per no comptar amb els referents indispensables en les pantalles. Per tant, això volia dir demanar a algú vinculat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i en particular a la televisió, que ens honorés amb la presència. Això ho havíem ajustat inicialment, ho havíem aparaulat, compromès amb el periodista Vicent Sanchis, que tots coneixeu, que és l'actual director, des de fa uns mesos, l'actual director de la Televisió de Catalunya, però, òbviament, imperatius d'agenda que tots coneixem en les hores crítiques que vivim han impedit que ens acompanyés, i ho fa en representació de la Televisió de Catalunya el company Ernest Rocinés, que passaré a comentar tot seguit. Aquesta comparació entre l'espai català l'hem traslladada a uns altres dos àmbits que, no per resultar-nos aparentment distants pel que fa a la relació lingüística o fins i tot física, geogràfica, deixen de ser interessants, perquè de tota experiència humana, siga individual o col·lectiva, es pot extreure indiscutiblement un aprenentatge, i més encara quan es tracta d'un procés tan complex i amb tanta quantitat d'arestes o de facetes com és el de la construcció d'uns referents identitaris col·lectius per mitjà dels espais avui multiplataforma que ofereixen els mitjans de comunicació. M'estic referint, com ja haureu vist perquè està marcat en el programa, a l'espai de la llengua frisona i a l'espai del gaèlic escocès. Són dos espais molt interessants, tant des del punt de vista filològic com des del punt de vista estrictament sociolingüístic i mediàtic. En el cas filològic, perquè el frisó és una llengua de la família germànica que està escampada en 3 espais físics discontinus, i això ha determinat que al llarg del temps, segons s'anava configurant el mapa polític d'Europa, aquests 3 espais hagin experimentat una certa divergència entre ells i hagin tirat occidental més cap al costat de la llengua neerlandesa, el del frisó oriental més cap a l'alemany, atès que està envoltat, és un illot dins
territori d'expressió alemanya, i l'espai del Frisó Septentrional, allà al nord del land de Schleswig-Holstein, cap al danès i cap als parlars de l'alemany septentrional. El mateix es pot dir del cas del gaèlic escocès, que és una llengua que històricament ha anat minoritzant-se i que ha estat en contacte amb altres varietats. No hem de confondre el gaèlic escocès amb l'escots, que és una varietat anglogermànica particular, que s'ha anat desenvolupant amb els segles i que segurament ha anat sent absorbida pels dos estàndards de referència, l'estàndard del britànic general i l'estàndard del anglès escocès, i per tant, des del punt de vista de la coexistència de varietats, són espais molt i molt interessants. Ara bé, l'enfocament que nosaltres volíem donar-li a la taula no és pròpiament filològic, és a dir, no és interessant tant els continguts de les varietats lingüístiques que serveixen de vehicle als productes mediàtics o altres tipus de realitats de comunicació, sinó la incidència que aquesta construcció d'elements de comunicació de massa, cadascun en l'escala de les comunitats respectives, ha pogut exercir al llarg del temps. Per tant, és un enfocament eminentment transdisciplinar, això sí, perquè són enfocaments que toquen moltes parcel·les alhora, però és un enfocament eminentment sociolingüístic, sociològic, si voleu fins i tot antropològic, en la mesura en què la construcció d'uns espais de referències culturals toca de ple a l'antropologia cultural i social. Per a desenvolupar aquest debat, que ens ha vingut molt bé la magnífica exposició de la professora Ruth McElroy, perquè ha estat com un catàleg, com un inventari molt complet i molt sistemàtic de totes les qüestions que debatrem en la resta del workshop, i a més ha tingut la virtut, com a magnífica acadèmica que és, de contrastar les dades empíriques o la descripció d'una realitat positiva, factual, amb una reflexió teòrica. De fet, les preguntes que jo voldria, o els temes que voldria que tractàrem en aquesta taula amb els tres ponents, no deixen de ser un desenvolupament d'aquelles tres qüestions que ella ha exposat i que són com un compendi o una síntesi del que es pot debatre al voltant del tema. Passe a presentar-vos sense més de dilació els ponents. Ho faré en l'ordre en què estan asseguts, començant pel professor Michael Danson, que és qui parlarà per abordar la situació del gaèlic escocès. Mike Danson, com es presenta en la xarxa, és graduat en Economia i Estadística per la Universitat d'Aberdeen, ha col·laborat amb diverses universitats escoceses i actualment està adscrit a la Heriot-Watt University, al campus dels Scottish Borders, prop d'Edimburg. Té una llarga trajectòria acadèmica, amb vora 2 centenars d'articles especialitzats i de col·laboracions en llibres, en alguns casos n'ha estat editor, i s'ha dedicat a fer investigació sobre un seguit de camps que d'una manera o d'una altra estan interconnectats i que van des de la planificació del desenvolupament a l'economia aplicada i l'anàlisi sociològica. Entre aquests interessos cal destacar, perquè és de les publicacions seues que més incidència tenen en el tema de debat, un article publicat juntament amb uns altres 3 investigadors sobre l'impacte econòmic en el desenvolupament cultural del gaèlic escocès que ha tingut la implantació de la BBC Alba, la divisió de la BBC que ja hem vist en el debat posterior a la conferència de la professora McElroy, que té aquesta estructura descentralitzada que ja ens agradaria que tingués la televisió pública espanyola a l'Estat, dins del qual encara estem immersos, i aquesta
aquesta anàlisi forma part del que en anglès es diu el reversing language shift, que vindria a ser la reversió del canvi lingüístic, que vindria a ser el que nosaltres, en una tradició ja llarga, hem conceptuat amb normalització lingüística, en el benentès que és un concepte cada vegada més problemàtic i que probablement d'alguna manera caldrà revisar. Aquest article al qual em refereix és des 2011 i està publicat en la prestigiosa revista Current Issues in Language Planning, que és una revista especialitzada que publica un segell editorial del prestigi de Routledge. Després intervindrà el professor Liu Beiyan Hetema, no sé si ho pronuncie bé, ja em corregirà i em disculparà la meva imperícia, que és un jove investigador, graduat en periodisme per la Universitat de Windesheim, als Països Baixos. Durant els seus estudis de graduació ja es va interessar com a estudiant Erasmus per la realitat dels lapons, dels pobles i les llengües sami. Sabeu que és una altra comunitat lingüístico-cultural que té també la particularitat d'estar escampada des del punt de vista polític-administratiu en 3 estats, allà al nord d'Europa, al nord de la península escandinava, agafant part de Noruega, de Finlàndia i fins i tot d'algunes contrades de Rússia, de l'actual Rússia. Després de graduar-se com a periodista va exercir com a freelance el periodisme i la seva decantació cap al món sami els va portar a cursar un màster sobre Sami Journalism from an Indigenous Perspective, és a dir, una visió del periodisme arrelada a la diversitat ètnico-cultural, cosa que no és habitual, perquè normalment el periodisme, com altres realitats socials, està incardinat en les magnituds d'escala i en la idea de les grans llengües d'estat i dels grans fluxos econòmics als quals s'ha al·ludit en la conferència anterior. Dins d'aquest màster va presentar un estudi, una tesi doctoral, en què abordava, us llegiré el títol que és una mica llarg en traduït al català, la vulnerabilitat dels mitjans frisons en una època de canvi, anàlisi de la no regulació i de la sostenibilitat d'un mitjà públic als Països Baixos. Bé, ha continuat col·laborant en l'espai de les llengües sami i fins al punt que a hores d'ara resideix a Noruega i ha passat fins i tot a fer docència o ensenyament de la llengua sami en el nivell d'iniciació. I el tercer convidat, el que diríem que és de casa, perquè a més es dona la particularitat que fa unes setmanes ja es va honrar amb la seva presència participant en una jornada que vam dedicar a l'estudi dels models lingüístics de la comunicació mediàtica en aquesta casa, organitzat pel Departament de Filologia Catalana, és l'Ernest Rocinés. L'Ernest Rocinés és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, va participar com a becari en la fase inicial del projecte de gramàtica catalana, propiciat per l'Institut d'Estudis Catalans i codirigit pel malaguanyat Joan Solà, durant un temps almenys. Ha estat vinculat com a professor associat al Departament de Filologia Catalana de la Universitat i continua participant en iniciatives acadèmiques i això també l'ha portat a fer algunes publicacions, la més recent de les quals, almenys de les que jo recorde, és la seva participació en el llibre col·lectiu Canvi d'Agulles, que ha estat ben polèmic i que és tota una revisió de determinats dogmes o de determinats principis sobre la normativa del català. Però voldria destacar sobretot la seva dimensió professional, atès que des del 1996 està vinculat al Servei d'Assessorament Lingüístic
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a hores d'ara n'és el cap d'aquesta secció. Per tant, ell és una persona especialment qualificada. No hem perdut res amb el canvi del company Vicent Sanchis per les Neurosínies, perquè el grau de coneixement i de qualificació d'ell és, si fa no fa, el que és haver-nos acreditat el senyor Sanchis. Per tant, jo els he plantejat que fem una roda ràpida de 3 intervencions, cadascun, i després donarem pas, esperem disposar de temps per a poder donar pas al debat amb el públic. En aquest sentit, vull insistir-los en la necessitat que siguin molt concisos en les seues intervencions, que hem calculat al voltant de 7 o 8 minuts en cadascuna de les 3 rodes. La primera seria perquè ens feren 5 cèntims de la situació pel que fa a l'oferta mediàtica en cadascun dels 3 espais. En el cas del català, com que òbviament en tenim moltes més dades i ens resulta molt més familiar, més que fer una visió descriptiva es tractaria que l'Ernest ens fes un balanç crític de com veu l'evolució de l'espai mediàtic en llengua catalana i com ha incidit en la recuperació social de la llengua i en la seva articulació política. Perdoneu, però és inevitable abordar aquesta derivada. I després passaríem a 2 tandes de qüestions, ja entrant pròpiament en farina. Les comentaré, si de cas, perquè no perdeu una mica la perspectiva. Per tant, sense abusar més de la paraula, Mike, quan vulguis. Okay, thank you very much, and thank you for the invitation, and for those who went to extraordinary lengths to help me get here very late last night. Okay, we have 3 questions to look at first. I'll just quickly run through some slides which give the context, the background to Gaelic, and puts it in perspective. See here, it's a language which used to be spoken by 250,000 people about 150 years ago, or half the Scottish population just before that, and it's now reduced to about 60,000. That compares within a population of over 5 million. That compares with Wales, where it's a much higher proportion speak Welsh and have continued to. Having said that, the Gaelic media have a high penetration into the Scottish market. So 2/3 of all Gaelic speakers regularly watch the television, listen to the radio, which is higher than the proportion in Wales. But also about 13% of the Scottish population overall watch Scottish Gaelic television. Okay, now, in response to the first question, is there consensus? Then that does suggest that in Scotland that there is a big support for the Gaelic language. One reason that's important, because a lot of he describes Scotland, what people think of Scotland, it's to do with whiskey and mountains and so on. Those are very much from the north and the west of Scotland, from traditional Gaelic heartland. So in many ways, the iconography of Scotland is Gaelic Scotland, despite the fact it's a very diverse country and so on. Another area where it contrasts with Wales, where a lot of the Welsh language media is through the Welsh TV, Gaelic appears in the public eye, the public ear across the world because of Outlander and Games of Thrones and so on. And we've had a big boost to Scottish tourism this year because of those big multimedia but non-Gaelic programming made not by Gaelic or Scottish companies and so on. So some of these other aspects are important. Braveheart a few years ago, again, wasn't really about Gaelic, but it gave a big promotion. Interesting, William Wallace means the Welshman, ironically. Okay, so the Gaelic television, Gaelic media have a much smaller budget than the budget in Ireland or in Wales. And there are undoubtedly economies of scale and economies of scope for the media in Wales and Ireland that we don't have in Scotland. However, there are competing, as we'll see, audiences, constituencies, agenda items for BBC Scotland with regard to Gaelic.
that mean that there's a lot of frustration. Yeah. Okay, so BBC Alpa, the Gaelic Medium channel, its origins, so it was set up in 2008, its predecessor of a non-dedicated TV channel, but money going into Gaelic television, Gaelic radio. That money came from a conservative UK government. Why did they suddenly decide to give lots of money to Gaelic television? It was to take it away from left-wing radical theatre groups, quite remarkably. So there was a political agenda there. BBC Alpa, Alpa is Gaelic for Scotland, they launched 2008, but it's now available on many platforms. You can get it on Sky Television, on Freeview, so it's free to watch for anybody. You can watch it online anywhere in the world, and so forth. There's a technical partnership here with another body who jointly run BBC Alpa. Three media are very important: television, radio, and the internet. And we're touching upon the internet and Facebook earlier, and that's becoming more and more important as complementing the television, especially for young people. The research done suggests watching BBC television, Gaelic television, is not cool for young people, but put it on Facebook, put it on other social media, and it becomes more attractive to young people, particularly the young adults. However, there are different audiences. There's Gaelic speakers, Gaelic learners, and the non-Gaelic audience. And from the numbers I gave before, the non-Gaelic audience is very important because it's the biggest element. And again, what attracts people to Gaelic television? Sport. A lot of Scottish rugby is shown on Gaelic television with a commentary in Gaelic with certain words introduced. Women's football, Scottish women's football team, is shown on BBC Alpa. And there are other football matches which are often shown. For each match, they try to introduce a new Gaelic word: penalty, goal, full time. Okay, it's not tokenistic, it's trying to normalise the language. It's trying to bridge the gap for non-Gaelic speakers and to say, this is your language, this is normal. It's almost subliminal. Again, when the question has there been research on this? Yes. There are 4 roles given to Gaelic media: to build awareness of Gaelic throughout Scotland. The Gaelic programmes do that, and also by attracting people in with quite big audiences. 250,000 will watch some of the football matches or more, to make Gaelic accessible. They're there to watch the football, to watch the rugby, but there's also cultural things as well. But it introduces them, it makes them aware. It builds a status, and if the status is building, it also builds the confidence, the self-confidence of people, and that's been very important in the economy of the depressed Gaeltacht, the Northwest Highlands, the Hebrides. So Gaelic's seen very much, if you can improve the status of Gaelic, you can improve the confidence of the people there, and they can build their economy and enterprise and so on. As I said, it normalises the language. It's a big part of Scottish life. And it's to make it adopted by more people, to say it's your language as well as others. So is there political consensus? This diagram on the right, traditionally a third of people would be quite hostile to Gaelic. A third would be indifferent, and a third would value Gaelic. One of the aims is to move people across from here, and that has been successful. There are very few now who are hostile, who reject Gaelic. More people support it, more people value it, and more are speaking it than would have otherwise have happened. A big issue is about subtitles and so forth, and use of English language and English words being used, and we'll return to that in the next round. I can't remember the word, diagram sent to me by MG Alpa and the TV station, and it's basically saying,
we can understand the frustration of people who are watching, whether they're Gaelic speakers or not, because we have very few hours at the moment of new programmes per day. And the more it goes on that year repeats, then the more frustrated people get. And the more repeats there are, the more people get annoyed about subtitles in English, burnt on, as they say, so it's fixed. They're looking for technological solutions to that, and that's been held up. And BASIS just reiterates that although there is strong support from the population, there is political consensus, it's seen as interacting and supporting other methods like Gaelic medium education and so on to boost the language, that there is a real financial problem in the same way we heard about BBC, S4C and so on. Planning, different planning perspectives, again, in acquisition planning, status, usage, corpus, it's seen as being successful. BBC Alpha has supported the language, there's commitment politically and from the population as a whole, but these financial constraints are now beginning to see a stalling in the progression of the language further. So I find a bit cultural diversity. Scotland voted very strongly to stay in the European Union. It's multilingual, it's diverse, it's very welcoming of immigrants, migrant workers, refugees. And that's across the political spectrum in Scotland, and it contrasts very sharply with the Westminster, the London government, and the discourse down there. And Gaelic is seen as being complementary to and part of a multilingual, multicultural Scotland. And again, that perhaps contrasts with elsewhere. Okay. Thank you. Liube? Yes. So Frisian, or we call it Frisk, and if I describe like a brief description of which media there is in Frisian, it's quite a short list. Like there are basically 2 newspapers in the Frisian language area, which we call Friesland. It's in English they use the Dutch word Friesland, but already for 20 years the official name is now in Frisian. So those 2 regional newspapers, they have sometimes some articles in Frisian, but it's never the important news. It's always like mainly cultural articles, or like articles that people have been sending in to the newspaper. And then there are a few magazines, like maybe 1 or 2, but they are very for a specific audience. And there are some initiatives online, but it is like very small scale. But the main media in Frisian is the regional public broadcaster, as Günther Douwen already said earlier today. They make also for the, so on a national level, this regional public broadcaster makes some documentaries, 21 hours of documentaries a year, which are broadcasted on the national public channel. And they are not necessarily in Frisian, but often the voice-over is at least in Frisian. And if you're, like, it depends on the subject, but it are subjects that are connected with Frisianness. So this is on national television, the only Frisian, only time when you can hear Frisian. However, it is broadcasted in the fringe hours of, so the leftover hours. So moments when almost nobody watches television. And also it is in between programs of, for example, the Buddhist broadcaster and the Jewish broadcaster, and like humanistic programs. So all kind of programming that is not really part of the intercultural discourse. And also you really have to know that it is there. But besides this, there are also this regional public broadcaster also makes children television and like educational television. This is since some years not
broadcasted on national television anymore, but it's available via online services of the national Dutch public broadcaster. But then the most interesting to talk about, well, this is of course also interesting that this is the only Frisian you might hear on national television. But it's different for the regional public broadcaster because it has decided by itself to use Frisian. There's nothing that says that they have to, that they are the Frisian broadcaster, the Frisian language broadcaster, but they have been taking this decision because, well, it has to do with how this, which people became during the years involved into this organization and in the creation of this organization. And one important actor is the governance layer of the Frisian-speaking area. So maybe I should explain that the Netherlands has 12 provinces, and the state has decided that, has demarcated one of these provinces as the Frisian language area. So this means, it doesn't mean that they have delegated all the responsibility to the regional governance layer, but they have like a shared policy responsibility for the Frisian language and culture. So this gives a kind of, like the central government doesn't do anything for Frisian unless organizations in Friesland, this area, or the governance layer of this area ask them to, or is actively involved in like the process, like policy process making on a national level or law acts making. So if they don't take any initiative, like from Frisian side, then on the national side they will forget. And I don't think this is because they don't care about the language and culture, but it's just because they don't know anything about it. They don't know that in Friesland, many municipalities, they are having the local parliaments, they communicate in Frisian. They don't know that even the provincial parliament is mainly communicating in Frisian, that official documents are written in Frisian, that we have the right to communicate as citizens with the regional government layer in Frisian and with municipalities. It's not always that easy in all areas, but on a national level they are really not aware of this. And I think like the media plays a very big role in it, because they, like the national media, because they systematically ignore the existence of Frisian, but even they also ignore the existence of like the Limburgish language in the south of Netherlands, or the Lower Saxon, or Low German, it's sometimes called, in the eastern parts, or also some part of the Frisian area is also Lower Saxon. So these things you don't find in the national media, but also not, for example, in reports from the Council for Culture, which is like an advisory organ for the national ministries. If they talk about the future of public broadcasting, they are not, you don't even find the word Frisian or Lower Saxon or any recognized language. Like it should make clear that Frisian is an official state language, so it's not just, they have recognized it as being a language of the state, but on a national level, nothing happens for this. And also one thing that I should mention in this brief description is that it is possible that the national public broadcaster takes items from the regional public broadcaster. But I was checking how many items they have been selecting for this month, September, and it was 0. So I don't know why this is, but it was quite curious. The last time they have selected an item from made by the Frisian broadcaster, so in Frisian, was somewhere in August.
But then they changed the voiceover to the Dutch, to someone speaking Dutch, and there were no interviews. So if in this small possibility that a news item of the Frisian broadcaster is selected for the national news, you have to be lucky that the interview is conducted in Frisian, because otherwise you will still not hear Frisian. I think this is, for now, most important for the brief description. Yes. Thank you. Ernest? Bon dia. Se'm sent? Sí. Moltes gràcies. Vull excusar l'absència del Vicent Sanchis, que com ha dit el Miquel no ha pogut venir perquè aquests dies són complicats. I sí que hi heu perdut venint jo en comptes d'ell, però vaja, farem el que podrem. A grans trets, i perquè en gran part ja els mitjans de televisió de Catalunya els coneixeu força. Quan neix Televisió de Catalunya es planteja com un instrument fonamental per la normalització lingüística des del govern, hi ha un mandat parlamentari i es posa en marxa, com sabeu, TV3. Al llarg dels anys es pot afirmar que ha estat una història d'èxit fins ara. Les audiències han acompanyat molt i hi ha hagut algun parèntesi breu pel mig, però les audiències dels canals de televisió de Catalunya són molt elevades, ha estat líder de manera continuada durant molt de temps i en tot cas sempre pugna per les primeres posicions. Això en un panorama amb una competència enorme, una competència que ha anat a més d'uns anys ençà amb l'aparició de la TDT, en què l'oferta de canals en castellà es va multiplicar. TV3 va néixer amb el 3 perquè hi havia el primer, el segon i el tercer canal, i ara si comptem els canals en obert en TDT sense comptar les plataformes digitals, doncs la competència en castellà és enorme. Malgrat això, es manté en unes posicions de lideratge. Un plantejament inicial que ja és conegut quan es va posar en marxa aquesta televisió era no fer una televisió folclòrica. Les llengües que sobreviuen, les llengües petites que sobreviuen o agafen força han de ser útils i han de tenir prestigi, i aquesta televisió, després es va multiplicar en diversos canals, doncs es va voler dotar aquesta llengua, el català, d'una televisió amb prestigi, per tant no folclòrica, i per tant oferir, donar una oferta homologable a qualsevol altre canal de televisió de qualsevol llengua normal. I per tant l'aposta des de bon començament i que s'ha mantingut durant tots aquests anys, des dels anys 80, és oferir, per exemple, uns telenotícies homologables a qualsevol informatiu d'altres televisions amb corresponsals internacionals, per exemple, i no basats tan sols en la informació de proximitat, tot i que oferim, evidentment, informació de proximitat perquè som la televisió que treballa sobre el terreny del Principat. Molt important també, per exemple, retransmetre grans esdeveniments esportius, finals de la Champions, etc. Per tant, és clau poder disposar de drets esportius, uns drets esportius que com més avança el temps, més complicat es fa de poder conservar, perquè la competència creix i el poder econòmic de la competència també és molt important. D'una banda, una televisió homologable a qualsevol altra, amb continguts homologable a qualsevol altra televisió en català, dirigida a un públic català i, per tant, també informació de proximitat. I, per tant, al costat de grans esdeveniments esportius, de pel·lícules d'estrena de primer ordre, la producció aliena també d'uns anys cap aquí es complica molt pels problemes pressupostaris i costa molt competir amb els grups mediàtics que poden contactar amb les grans productores internacionals. Al costat d'això, informació de proximitat, documentals, per exemple, de retrat del territori, i prestigi també del que genera el territori. Un exemple que d'uns anys cap aquí crec que és molt significatiu és el dels castells. TV3 no ha volgut ser mai una televisió folclòrica, però d'un temps cap aquí es fan unes retransmissions dels castellers de primera qualitat, s'hi va començar a aplicar, per exemple, una de les primeres produccions en 3D que va fer TV3 espectacular, una pel·lícula era sobre els castellers, i aquí hi ha
hi ha una doble balança, no? D'una banda, oferir ja el que té prestigi internacional, esports, etc. I d'una altra banda, apujar el prestigi del que és propi de la cultura autòctona. Un altre element molt important que també creiem que cal destacar és el de la publicitat. Des de bon començament, els mitjans de la corporació vam emetre publicitat en català. Per tant, voluntat d'ocupar totes les esferes audiovisuals amb la llengua pròpia. Molt important això. Tot això plantejo problemes, però vaja, el que és important és que avui encara és una història d'èxit. Reptes, problemes, l'oferta múltiple en castellà per la TDT, tot el món digital de les plataformes digitals, les generacions més joves consumeixen més digital que televisió, ja ho sabeu, i per això per un mitjà com nosaltres, uns mitjans per nosaltres, això és un problema / repte. I per tant aquí tenim forats on hauríem d'incidir més. En el procés de normalització lingüística del català engegat als anys 80, TV3 i després els canals que s'hi van afegir, que van ampliar molt l'oferta, ja ho sabeu, però per si algú no ho coneixeu tant, doncs tenim un primer canal, el TV3, que és la televisió generalista, que ofereix de tot, tenim un canal d'informació de 24 hores, 324, tenim un canal d'esports i després tenim un canal mixt que té una franja de programació infantil i una franja més pròpiament cultural. Amb tota aquesta oferta ha estat fonamental pel català al llarg dels anys. La radiografia més completa que tenim nosaltres, sense entrar en el món universitari, que fa estudis molt més específics, és l'informe de política lingüística que fa el Departament de Política Lingüística de la Generalitat. I allà es poden veure macrofotografies. Les macrofotografies sobre el coneixement i l'ús del català, a grans trets, ens fan veure que el coneixement de català passiu és molt elevat, segons les enquestes que es presenten en aquests estudis cada any, l'ús no és tan elevat. I en el cas dels consums culturals, pel que fa als nostres mitjans, ens trobem, pel que fa a franges d'edat, doncs un forat que tenim és el dels joves, a partir de l'adolescència, ens marxen perquè passen a consumir sobretot continguts digitals, i després un cert camp que tenim per córrer, o bastant camp, és el de les grans àrees urbanes on el consum massiu és de televisions en espanyol. Aquestes són línies d'actuació que hem de treballar. No sé, em sembla que amb això ja... Bé, gràcies a tots tres. Després d'aquesta primera roda i de la visió panoràmica que ens heu oferit, us proposaria d'aprofundir en alguns aspectes que ja han estat recollits de manera implícita o explícita. Començaríem per parlar del consens social i polític, si n'hi ha hagut en cadascun dels vostres espais, a l'hora d'establir de planificar una estratègia mediàtica. És a dir, si s'han fixat unes prioritats, si hi ha hagut una selecció de continguts debatuda i acordada, si s'ha treballat, per exemple, i alguna cosa hi ha eixit indirectament, amb l'àmbit educatiu, en la mesura en què televisió i ensenyament sembla que no es poden dissociar. I en aquest sentit, més que parlar de les interioritats, diguem-ne, de l'espectre polític que pugui haver-hi en cadascun dels tres espais, jo crec que seria interessant també estudiar actituds, ideologies que són transversals. Adés en la conferència de la professora McElroy m'ha vingut al cap permeteu-me l'anècdota, però crec que és significativa. Recordo haver llegit en les memòries d'un gran historiador britànic marxista, Eric Hobsbawm, que ell solia estiguar a un llogaret de Gal·les
i té paraules duríssimes. Quan ell constatava la incipient organització d'un nacionalisme gal·lès en els anys 50 i principis dels 60, té paraules duríssimes cap a aquests moviments que ell considera que van en contra del sentit de la història. I fixeu-vos que així hi ha una qüestió molt interessant i és com una part del que se suposa que és l'esquerra europea, la qüestió nacional o identitària, com la vulguem anomenar, l'ha vista amb una prevenció i unes actituds refractàries que, lluny d'afavorir la creació de consensos, han aprofundit les fractures que estem considerant. Per tant, m'agradaria que ens il·lustràreu sobre com s'ha produït aquesta discussió, que també podríem presentar com la tensió entre una televisió que aborde la complexitat del món contemporani, aquesta idea de l'individu que, per utilitzar la famosa expressió de Bauman, de Zygmunt Bauman, es mou en una societat líquida, canviant, diversa, heterogènia, però també en l'altre extrem hi ha la necessitat de conservar uns valors de la tradició. I per tant, aquesta dialèctica que és sempre inherent a tot canvi cultural, entre tradició i innovació, tradició i canvi cultural, tenint en compte que a més això lliga a la complexitat dels nivells culturals, perquè com lliguem una televisió o una ràdio o uns mitjans multiplataforma que atenguen la tradició d'una cultura col·lectiva sense incórrer en l'estereotip, en la folklorada, i que lliguen amb la cultura de masses i la diversitat d'opcions i de modes culturals que hi ha en les nostres societats. És un plantejament, potser és més complexa l'exposició que jo faig que la resposta que esperaríem, tenint en compte la limitació de temps, i aprofite per insistir que, per favor, sigueu, com heu estat en la primera roda, concisos. Gràcies. Mike? Okay, I said there are different audiences for Gaelic television, both for the language and so forth, also the cultural aspects, the music, the landscape and so on. And then other people who watch it not for any of those things, it's the pictures, because it's the football, the rugby, the sport and so on. Cutting across those sort of dimensions, there's also this modernity and traditions, culture dissonance as well. The one aspect's important, that a lot of the growth of Gaelic is through Gaelic medium education. And that is overwhelmingly taking place, not in the Gaeltacht, not in the traditional areas where Gaelic has been spoken and always spoken, but actually in the big cities, in Glasgow, and to a less extent Edinburgh. We now have 2 Gaelic medium primary schools, so for children under the age of 11 in Glasgow. A 3rd one is now going to be built. There's one, I think, in the Outer Hebrides. My daughter went to Gaelic medium education, so from the age of 5 till the age of 18, all her lessons were in Gaelic. She then went to university and did physics. That's another matter. So one aspect that leads to a number of clashes or conflicts. One, because Gaelic is this old language, along with Irish, the oldest written language still in use in Europe, and yet the growth of it is in the big cities. A lot of people will watch it, the older generation particularly, will listen to a lot of radio, and what they want to hear is very local discussion, chat, gossip. They want to watch the music and listen to it from previous generations. The younger generation are not interested in that. They want to hear new music. So one of the drivers for the revival of Gaelic, not in the numbers, but the revival as a language of being listened to and so on, is through rock music. Groups like Runrig and so on, who became not just important in Gaelic culture or Scottish or UK, but across Europe and the world, have huge audiences. I went to Sweden in early 1990s, and it was easier to get Runrig CDs and so on in Gothenburg
music shops than it was in Scotland. Very popular in Germany and so on. So we have these clashes or conflicts or different audiences, but even within those we also have other dimensions. That's why the growth of Facebook and social media, BBC iPlayer and other complementary ways, ways of complementing BBC Alpha have become very important for different generations. To an extent, this also gives issues for some of the traditional Celtic studies departments, because most of them were based around medieval poetry and very old literature. And now you've been asked to do research and get interested in social media, the economy, enterprise, and so forth. Another aspect is which Gaelic? Because of the very nature of the environment, the communities, that you often had very local Gaelic with different accents and dialects and so on, and quite a lot of competition between areas of which was the proper Gaelic. People don't like to hear Minch Gaelic. Minch is the bit of sea that goes between the mainland of Scotland and the Outer Hebrides, traditional Gaelic-speaking areas. What they now complain about is it's Glasgow Gaelic, because so many of them gone through Gaelic medium education in Glasgow that Glasgow Gaelic now dominates. Now, I heard that at a conference last week in Portugal. When I came back, my daughter says, but I'm from Glasgow, I've never lived outside Glasgow, my Gaelic is said to be Uist Gaelic, which is one of the other islands off the west coast. So again, there's maybe a lot of mythology, a lot of criticism internal to the community about how the language is developing and so on. On the linguistics and so forth, that when I was asked at short notice to come here and speak, I went to Facebook on the Gaelic web page and said, help, can anybody suggest or have any comments on the subject? And there were a lot of comments, and a lot of them were critical. They were from Gaelic speakers, frustration, why all these subtitles, why English, and so forth. And then there were other people, particularly academics, who sent me very long academic pieces they'd written, and others who privately messaged me to say, don't listen to them, Gaelic's doing very well. The TV channels are very useful for me, for my children, for my babies. They can hear Gaelic as a normal language, they can watch cartoons, watch television. Up to a certain age, they're very acceptable of that. And then the people from the TV station itself and from MG Alpha phoned me up and said the same thing. We're frustrated, we want technological solutions, but also we want to get away from the conservatism of Gaelic grammar people. We want young people to take control, which is why, again, why we're supportive of Facebook, because young people they'll use text speak and so on. I don't like text, but so they will start to change the grammar to make it modern and so forth. Is that enough? Yeah. Okay, so the main problem, you can see it, with the Omroep Friesland, the regional public broadcaster for the Frisian language area, is that it is it's not regulated as being a minority language media. It is regulated as like all other regional public broadcasters. So in this sense, it doesn't, like they have to follow the Media Act in what kind of programming they have to make. And this kind of programming should be the same like in every province. So it should be news and items that are of cultural interest of the people living in this area where the broadcaster is assigned to make programs for. In this sense, like even the Media Act doesn't say that it should be in Frisian. Like every broadcaster in the Netherlands can choose if they want to make their programming in Dutch or Frisian.
So there is not, what you see in the programming of Omroep Friesland is that they follow the regional, like the duties of a regional broadcaster, and plus, because they're so engaged with the Frisian language and culture, they choose subjects that work with the social cohesion in this area. So as the medium plays I think a big role in the social cohesion of the Frisian society. But then, in my personal opinion, I think they don't break down stereotypes, or they don't change the way of thinking, but they build on the existing ideas of what it is to be, how Friesland is, like the idea of Friesland as being like a rural area, which, like most people, they are not farmers anymore. Like most people live in the work in like the service industry, and but this stereotype of Friesland being a rural area and like with a big history, and we are proud of our history. And then there are also some Frisian sports that were in the 1800s kind of selected to be traditional Frisian sports. And of course it is like, for many people it's they really enjoy watching this, and it is part of the society. But for me, the main thing that is really missing at Omroep Friesland is like good journalism, because they are very, like, they bring the news, and often like they take the news from the regional newspapers, but there's very little criticism on things that are going on, and so really the serious journalism is missing. And I think in this way you make also being Frisian a bit like a folkloristic thing. And I don't know if, like, I don't really get so enthusiastic about this idea. Like we live in 2017, and we should have an identity that will continue to exist in the future as well. And now to focus on this historic things, like, it's important to know your history, but also we have to continue. And I believe the broadcasters should play a bigger role in this, but at this moment they are not able to, because they are just a regional broadcaster and they only get money to function as a regional broadcaster. And if you compare it with the other regional broadcasters in the Netherlands, they are one of the smallest, even though they have taken the decision to broadcast in a language that is per definition more expensive, because there is in the Netherlands no journalism education specifically for Frisian. It's not even, like, I studied journalism in the Netherlands, it was not, I looked through all my books, it's not even mentioned, and when it is mentioned in one table, it's even written wrongly. And also, because it is like regional journalism, at least if I speak from how I was thinking when I was studying, like, this is like maybe for a start. It's not a goal to work for a regional broadcaster. Like, it doesn't have the status as a national broadcaster. It had never been able to compete with commercial broadcasters and the national public broadcaster. On radio, it's different. Like, in the Frisian area, the Omroep Friesland radio is they broadcast all day long. They are the biggest, how do you say it? The main selected radio channel. Although their audience is 50 plus, and it is like a question if those who are under 50 will in the future join. And this is also a main challenge for the people working at Omroep Friesland. And now you see that they are like experimenting. How can we make content that will attract a wider audience? But unfortunately, in those decisions, they go more to the funny items and cozy things. Like, for example, they made this video about
cows that go into the land when the winter is over, then they're jumping around. This is the most watched, the most popular item. So, yeah. Like journalism is, I think, like serious journalism is, like it's not only news that you should have. You should have drama. Like sometimes, I should say, Omroepfriesland sometimes makes drama from money that is left over. So once every few years they can make drama, and once a drama series made it to the national channel because it was, didn't matter that it was in Frisian, because it was a good show. So this, but serious journalism is a very important item, I think. Yeah. Thank you, Liube. Ernest. Sí, el que ens plantejaves del vessant polític, si hi ha hagut una línia. TV3 neix en el moment en què es recupera l'autonomia i engeguen els grans projectes i es posa en marxa la llei de normalització lingüística i s'estableix com a sistema a l'escola la immersió i alhora, en dues línies que van paral·leles, doncs neixen els mitjans de la corporació. Per tant, ensenyament i mitjans des dels àmbits polítics es van plantejar com dues línies essencials estratègiques per recuperar i mirar de normalitzar el català. Per això també des de TV3, des de bon començament, s'oferia programació infantil, torno a repetir, homologable a qualsevol altra televisió i, per tant, doblant, per exemple, molta producció aliena de dibuixos animats, de qualsevol... és a dir, no les sèries de dibuixos polonesos, per exemple, un tipus de dibuixos que tenim que eren molt folclòrics en el seu moment, sinó el Pac-Man o qualsevol cosa, no? En aquesta línia. Políticament, a Catalunya hi va haver, com sabeu, molts anys al govern el mateix partit i, per tant, la línia va ser recta i hem constatat, per exemple, que quan hi va haver un canvi de govern i quan hi va haver una presidència, és a dir, primer hi havia Convergència i Unió i va passar a tenir el govern al PSC en coalició amb Esquerra i Iniciativa, doncs no es va posar en qüestió els mitjans i per tant sí que empíricament hem comprovat que hi ha una línia de consens polític, en gran part segurament també perquè com que és un model d'èxit, doncs resulta un model bastant, en el bon sentit de la paraula, blindat, almenys fins ara, en el sentit que són uns mitjans amb prestigi, útils, etc. Molt important, per exemple, que els informatius de televisió són clarament líders de manera estable, per exemple, i el periodisme seriós és referent, TV3 és referent en aquest sentit. En el món de la ràdio, només faig un apunt perquè som la mateixa corporació, Catalunya Ràdio també és una història, ha estat una història d'èxit i de fet ara actualment, on hi ha una gran competència a la ràdio i a les dues grans emissores en competència són Catalunya Ràdio i RAC1, que és privada, doncs de fet RAC1 crec que no és cap falsedat dir que neix com a mirall de Catalunya Ràdio i per tant el que és una competència que fa mal empresarialment, de fet és una demostració d'un model d'èxit també, per competir amb Catalunya Ràdio doncs has de crear alguna cosa semblant. Res, pel que fa com que heu apuntat el tema de la llengua també, i que de fet és el que a mi m'interessa sobretot pel que fa al model de llengua, el model de llengua dels mitjans de la corporació vol ser una llengua, evidentment hi ha una part mitjana que és l'estàndard, i aquí l'exercici que es va fer des de bon començament va ser dotar els mitjans d'una llengua moderna, flexible, etc., el que sabeu de sobres. En el català hi ha hagut, que també coneixeu de sobres, la guerra entre el català light i el català heavy, i els mitjans normalment se'ls acusa de ser laics. La voluntat és simplement oferir una llengua moderna, molt flexible i molt lligada a l'actualitat. Això en la banda de l'estàndard. Pel que fa als accents, el nucli central
dels nostres mitjans de comunicació l'ocupa el català central perquè és el que demogràficament té més pes, però s'hi dona cabuda a tots els accents. Hi ha hagut alguna llegenda urbana que deia que els mitjans de la corporació volien que tothom parlés en central. No és veritat, mai s'ha fet cap actuació en aquest sentit i en els nostres canals, tant a ràdio com a televisió, se senten tots els accents i a qualsevol professional que ve i que no és del català central, justament el que li diem, parla la varietat estàndard de la teva, la variant estàndard de la teva varietat. L'últim exemple és que acabem de fitxar la Núria Roca i nosaltres quan hi hem parlat, doncs, evidentment li hem dit fes servir la teva variant en el model estàndard. I no sé si ens demanaves alguna cosa més. No, ho deixo aquí. Sí. Ja estaria. Podríem tancar la roda d'exposicions amb un tercer torn. Si en l'anterior jo vos invitava a reflexionar més aviat des de la perspectiva de la planificació, que sempre ha de mirar de conciliar corpus i estatus, lligant amb la situació política que hi ha ja en cada espai, podríem en aquesta tercera intervenció posar-nos més del costat del mercat i valorar, descriure i valorar fins a quin punt les iniciatives que han sorgit en cada espai han servit per a impulsar o consolidar unes indústries culturals al voltant de la producció de productes audiovisuals o mediàtics, d'acord? Això, òbviament, ha de conciliar tota una sèrie de requisits que ja hem tractat d'alguna manera, perquè ha de ser una oferta versàtil, diversificada, ajustada a les demandes. Això, de tota manera, planteja també una qüestió i és fins a quin punt els planificadors han d'acontentar, ha de pesar més l'acontentament de la demanda o han d'assumir un principi de reeducació, amb totes les cometes i totes les reserves que vulgueu, tant pel que fa a les formes com als continguts. I en les formes ja ha introduït Mike Danson i després ho heu reprès sobretot Ernest, el problema d'aquestes guerres internes que hi ha hagut en cada espai lingüístic. Això no és una novetat ni en l'espai del català ni en el del gaèlic ni de cap a l'altre. El basc ha tingut problemes que encara no s'han acabat de tancar del tot respecte de l'adhesió o rebuig de l'euskera batua, etc. Això podríem parlar-ne i no n'acabaríem. Aleshores, la qüestió és, seria doble per una banda. S'ha fomentat una indústria autòctona oberta al mercat i amb voluntat transnacional a partir dels mitjans audiovisuals propis i una última qüestió relacionada amb això, quin grau d'anàlisi científica o d'estudis propiciats sobretot per universitats o per altres instàncies dedicades a la recerca, quin grau d'investigació i de coneixement d'aquesta realitat complexa entre llengües, construcció de les identitats i panorama mediàtic. Penseu que les universitats han estat a l'alçada de l'estudi que s'ha de fer de com funcionen aquests processos tan complexos? Mike? Okay, thank you. I'm an economist. I do a lot of work at economic impact analysis. There aren't many of us who would look at this sort of issue within Scotland, for instance, and there are even fewer who would be interested in the language as such. So there aren't many studies out there. However, we have seen a number of bits of research done. We have a better understanding, but also the context is important, as I said earlier. That's why I started with numbers. Just a few more numbers. And I was involved in a bit of research a couple of years ago. I was an advisor to some government agencies looking at the value of Gaelic to the Scottish economy. And it was reckoned to be worth potentially between 50 and 150 million pound, 50 to 150 million euro.
That's a huge amount given the small number of the population. And how would that value added come about? It would be through branding of goods, selling of goods and services that had a Gaelic aspect to them, and so on. One thing that a number of rounds of research have shown is that an awful lot of people who actually consume Gaelic products and services have no Gaelic at all. They support the language, they want to buy into the culture because they're tourists, because they're interested in Celtic or Celtic studies and so on. But they don't have the language, and therefore, again, the demand side is quite complex, and it's much broader than just the people who can speak it. On the supply side, it's also interesting. We were asked a few years ago to look at the Gaelic labour market. Remember, there's only 60,000 people who can speak Gaelic. When we looked at the Gaelic labour market, the first conclusion, there is no Gaelic labour market. There are people who are doctors and lawyers, who are journalists, who are broadcasters, musicians or whatever, who may have Gaelic. Their first attachment is to their profession overwhelmingly, because that's where the money is. They may therefore have to move to Glasgow, to London, to New York, Hollywood, and so forth. What the research suggests from Wales and Ireland as well is if you have the minority language, then you can get paid more in the labour market because the market has to attract you. If you want to get a doctor in the Gaeltacht, then you have to pay them more to get them to go there, and so on. And so it's quite complex. The position for a small language like Gaelic or Frisian compared with Catalan or whatever, or Welsh. There are very, very few jobs in Scotland where Gaelic is essential, where you have to have the language, and that's different from Wales and from Ireland. It also means some of the skills that are required are in very short supply. So Gaelic medium education is quite constrained now because of a lack of teachers, because it will take a time to come in. I said BBC Alba was established in 2008. There have been evaluations and monitoring and so on, but it will be generational. If we're going to grow the number of teachers, then we need to have more children learning the language. And that takes 20 years, 25 years, whatever, before they're in the labour market. Okay, so the perspectives, the frustrations of Gaelic speakers, those who are more radical, who want to see more, are in conflict in some ways with some of these much broader and longer term. So there's a frustration, particularly as things have happened, and they want to see more happening, they want to see it happening very quickly. But trying to suggest that we need to step back and think about this in a longer term, without being tokenistic, without commodifying the language, and so forth, are some quite deep philosophical issues. Moltes gràcies, Mike. Liube? So to start about with the language use of Omroep Friesland, it is the approach that the employee of the broadcaster, the interviewer, speaks in standardized Frisian, and the interviewee can respond in any understandable language. So this is also in line with like a current development in Frisian politics, that instead of focusing on the Frisianness of the area, it is presented as a natural multilingual laboratory. This word you find nowadays in many official documents, because there is not just Frisian spoken but also lower Saxon. Then in the cities you have a mix between Dutch and Frisian. Then you have people who only speak Dutch, and then you have a language that's actually now applying for having a language status. It's called Beeldsk. So this is the approach the
the broadcaster takes, but there is no agency like checking if they use really standard Frisian, how good their Frisian is. But they do almost every year their own check. So this is like from the board of directors of Omroep Friesland decided to see how is the proficiency of our, because there is quite often critique on the use of language, and the only research that I could have found about Frisian in media is about language use. It's not so much, but so I cannot like Mike fall back on a lot of research because there isn't. And also, so to quickly say what were the results of the last language test was that almost 75% failed the written language test, which is quite bad, of course, because now they focus also more on the online, and in online it's the combination of text and audio and audiovisual is quite important. So if like 75% of the employees of the Omroep Friesland is not able to write in perfect Frisian, that is like, but this is like the overall status, I think, of Frisians. Like also myself, I learned in the last 2 years to write in Frisian. I was never able to, and I still think I wouldn't pass the language test. So this is a general problem for the Frisian language, the writing skills. What was I? Yes, the creative market. That was the next point. There is in Friesland we have this kind of tradition of open air theaters, and this is like in many small towns, and this is also broadcasted. Some are taken out, so also because the language it is so widely used in the province. So by knowing the language, it does give job opportunities in some sectors, but in many cases in the Netherlands, like the Frisian is not a right, but it is like a favor. So you don't have to learn it. Like you can also easily get jobs without knowing Frisian. But at the same time, I noticed there are like I think the Frisian attitude is very open for new people to learn Frisian. So while the generation, like the language transfer from generation to generation is declining. So for example, after 1990s, it's estimated that more than 60% of the children are grown up with Dutch, and before the majority was growing up with Frisian as mother tongue. So this, next to these numbers, you can see that people who arrive new in the province were often older of age. They do take the effort to learn Frisian. And for example, when I was at the Frisian Academy, where I did my field work, I met many people who learned Frisian at a later age, even like the director of the Frisian Academy. And also a very good example is the current commissioner of the king of the province of Friesland. He's from the west, from Holland, but he learned Frisian. So this is, I think, a very interesting thing that, like, even though it's you don't, for professional reasons, don't really need Frisian, people do take really the effort because they do see the advantage of it for specific fields of work. I think was that most? Yeah, it's okay. Good. Yes. Ernest? Bé, pel que fa a la indústria audiovisual, sí que TV3 i els canals de la corporació han estat motor d'indústria audiovisual. De fet, és missió de TV3 ser motor de la indústria cultural i gràcies a l'existència d'aquests canals doncs, hi ha molta indústria, d'una banda, a crear produccions, pel·lícules, sèries, etc., en coproducció amb TV3, per tant s'encarreguen des de TV3 i ho fan productores externes. Això d'una banda hi ha estat motor molt important i, per exemple, d'uns anys cap aquí hi ha èxits cinematogràfics
que neixen com a coproduccions de TV3, Pa Negre, etc., aquesta mena de films de primera. I després una àrea un camp de la indústria audiovisual també que creiem que és molt important és la del doblatge. Hi ha tota una indústria del doblatge que sense TV3 en català no existiria. Amb els anys de la crisi s'ha reduït molt el volum de producció aliena que podem emetre, però vaja, hi ha una certa indústria. I pel que fa al model lingüístic, doncs el model lingüístic que tenim des de TV3 és el que assumeix la Generalitat en els doblatges que van al cinema, per exemple. Per tant, amb això anem a l'hora. Pel que fa ens preguntava si hi ha una planificació o si es té en compte la qualitat o els estàndards de qualitat, satisfer l'audiència o tirar la línia teòrica que tinguem. En el cas de TV3 tenim la paradoxa, quan parlo de TV3 vull dir tots els mitjans de la corporació, que l'audiència ens demana uns estàndards de qualitat elevats, com si diguéssim, quan dic elevats no vull dir d'alta cultura, però sí un estàndard de qualitat elevat inclòs en l'entreteniment, i segurament una gran franja de la nostra audiència no ens perdonaria que emetéssim continguts que emet la competència, per exemple. Però aquesta mateixa audiència és la que després, quan la competència emet aquests continguts que no ens perdonarien, la van a consumir. Llavors aquí hi ha un problema d'equilibris. Si no volem perdre audiència hem d'anar a estirar d'aquests gèneres mantenint una certa qualitat. I aquí hi ha una dialèctica que és difícil de mantenir, però vaja, en tot cas la resposta és tot per l'audiència no en cap cas, però tenint en compte què vol i cap on va l'audiència. I per acabar, el tema dels estudis universitaris, dels que en tenim constància, perquè hi ha molts estudis i no tots ens arriben ni molt menys, però del poc que sabem, la impressió que tenim és, o el que nosaltres creiem que ens falta, són estudis de recepció. És a dir, des d'un punt de vista lingüístic, sí que tenim constància d'estudis que, per exemple, agafen les produccions que fem i ens expliquen quin model lingüístic apliquem, i està molt bé, ho objectivem, però esclar, això ja entre cometes, ja ho sabem, vull dir, ho generem nosaltres, i el que ens falta són estudis de recepció, és a dir, la nostra audiència com rep els nostres productes, les característiques lingüístiques, etc. Els nostres departaments d'audiència, vull dir, de portes endins, esclar, fan estudis de recepció, però amb l'objectiu de guanyar audiència, i per tant, el vessant lingüístic, per exemple, no és fonamental perquè es dona per fet que la nostra audiència va buscar productes en català i són qüestions més de mecànica fina. Acabo. És una visió subjectiva. Quan van néixer els TV3, per exemple, es feia broma sobre el fet com que el català ocupava per primera vegada l'espai audiovisual de manera normal, doncs es feia broma que l'audiència que tota la vida havia consumit en castellà, doncs quan es va començar a emetre una sèrie com Dallas, que en el seu moment era un gran èxit, o s'emetien westerns, la brometa era, mira, els cowboys parlen català, i feia gràcia. Això ara ja està superat, després de tants anys de consum i d'oferta en català, està superat. Però és subjectiu, però crec que no és fals, que ens trobem que les noves generacions encara, davant de, per exemple, en el cinema, un mateix producte en català o en castellà, en l'oferta en català de vegades hi troben un cert estranyament. I per tant jo crec que aquí hi ha alguna cosa que falla en el model de llengua que els hi oferim. No sé què, és una de les línies que segurament s'haurien de mirar més bé. Moltes gràcies, Ernest. Crec que podríem seguir demanant-vos que ampliareu la informació o la reflexió sobre molts altres aspectes que han quedat en el tinter, però em sembla igualment important, si no més important, que l'auditori, a partir de tot el que ens heu exposat, puga intervindre i, en conseqüència, obrim un torn de paraula. Tenim uns 20 minuts llarguets per a poder acollir intervencions del públic, de manera que animeu-vos i demaneu paraula. Thank you very much. That was really fascinating, and it's really helpful to have some of that comparison. One of the themes, picking up on the points that you made about the kind of ideological level, one of the things that really strikes me is the sense of this debate between tradition and modernity,
Or to put it another way, maybe, is to think about the way in which a consumerist ethic or approach is emerging in minority language media, but is also something that is shaping the way in which we are positioned in policy terms as consumers. So one of the pieces of work that I've just been reading on minority language, looking particularly in Ireland, was talking about, thinking about we are living in a new era, what the authors term a performance era, where previously we lived in a era where public service broadcasters were almost conceived of as a gift to the public from those who are in power. And they contrast this with what they term the performance era as being the era where the individual consumer becomes much more of an active agent. And where, in a sense, you can see this through the development of social media, for example, and they see this performance era as being part of how the selection of a language and the use of your linguistic repertoire is a much more deliberate individualistic attempt to fashion your own identity, in a sense, and to then perform that identity through different formats in social media in particular. And I was wondering, particularly when you think about the kind of innovation, digital innovations and addressing younger audiences, I suppose, in particular, about are there good examples of what has worked and why has it worked, to give a sense that the language is a modern, contemporary, open language, exactly as you say, we live in 2017, but that also gives a sense of the distinctive value of being a speaker of that language, of being part of that culture, where these things merge successfully. Bé, voleu algú dels tres comentar la reflexió de la professora McElroy? Mike? Yeah, interesting question. And I think it will vary according to the different languages and contexts. There's an excellent documentary programme on BBC Alpa that was previously on BBC Scotland called Yorpa, so Gaelic for Europe. It was very high quality, very cross-cutting, deeply looking at and look at important issues across Europe. In some ways that contrasts a lot of the other Gaelic content, which is said is, apart from that's written particularly for Gaelic speakers, so drama and so on, which is very expensive, so there's very little of it. But most of the rest is either sport, which is free to everybody to be able to enjoy, or music and cultural, or landscape. So the actual space to have that sort of high quality programme provision on the television is quite narrow. And therefore, the social media and so on is seen as very important to complement the TV coverage, particularly for young people. Very high proportion of them never watch television as television. They watch Netflix, they watch it on iPlayer, that is going on the internet to download programs that have already appeared. So it's much more complex, and therefore it means it's about giving the space to young people. A complement to all that, I should have said earlier, as well as the television, the radio, there's two other media that are promoted by the same organisations. One is Learn Gaelic, so it's online, and the other is Film G. That's a Gaelic Film Award, so it gives training and resources to children and young adults to produce short TV programmes, short films. I'm just about the only person who's been to all 11, I think, years of these, although I've almost less Gaelic than everybody. They're very high quality. The actual events are made to be like the Oscars or whatever. So they're very glamorous. They get live coverage on the internet. They get famous actors and so on from Outlander or whatever to come along and do the presentations. And again, it's building confidence. The children, the adults get dressed up as if they're at a big event. So
And that what that's doing is bringing the social media in, taking the diversity. It's about performance and so forth. But it's trying to complement and build away from the performance into saying, using the language as normal, it's part of glamorous, modern Scottish society. Yeah. Sí, Liu. Yeah, I think we had last year or 2 years ago, there was like every 4 years there's this kind of marathon. It's not just running but also walking over an old dike that goes through the province. The Slachte is the name. And Omroep Friesland, they decided to broadcast this whole thing live, so it takes many hours. And they were interviewing people and just showing footage of all those people walking in this typical Frisian rural landscape. And this, so you get to hear the Frisian language in a very natural way, as if you're, and this is also a bit the function of a regional broadcaster, to be very close to the people. And this was really an example where this worked very well, because during the day, like at least 1/3 of all people that live in the province were watching this show. So it is something very simple, maybe, but it really it is for a big part where Omroep Friesland is about, like really the showing people that the language is like that you're not the only one using the language, that you can see that many actually speak it, and in very how to say, not on a pushy way, like in a very natural way. You get to hear all this, and maybe not everybody speaks perfect Frisian, but this is like the reality, like in many styles, and you have people speaking Dutch, maybe some like English talking. So it's very, yeah, I think it's maybe not very quality television, but it was from the sense of language, it was very successful. But I think that also begs the question of when we use the term quality, are we actually being reflexive enough when we talk about that in relation to specific content, right? Because what good quality might be in terms of journalism or drama could be very different from what good quality user-generated content could be. Yeah, we have to be flexible in that, I think, in language standards, but also in other regards as well. I worry that sometimes this term quality is almost frozen, as though what was good quality 20 years ago should still be the criteria by which we judge things today. In some cases that might be true, but I don't think it holds for everything. But then I think, like, for example, in the Netherlands, there is this whole discussion about the future of public broadcasting. It is from the right-wing parties attacked as if it is left propaganda sometimes, and if we shouldn't get rid of it, or it should get much smaller. And but then they always come, like those members of parliament who are in favor of public broadcasting. They come like, yeah, it's very important for the democracy, for the local democracy, to keep this. But then, if you look to the Frisian area, there was last year in one municipality called Acht Karspelen, the coalition, it fell. And none of the media outlets was reporting this. So it took almost a week before one journalist of the Leeuwarden Courant, the main regional newspaper, she heard it in her own municipality, and then she brought it in the newspaper, and then Omroep Friesland also took it. So this is like the maybe depictable for the current state of journalism. And I should tell that the provincial government, they have tried, like they've created a media fund, and now they have created a media center where the regional media can work together to improve, especially journalism. But this media fund, it became a failure from the perspective of the province, because the most money was used to make documentaries, and it was not used for finding new business models to continue qualitative or journalism. Yeah, so in this sense, like, because also in the Netherlands you have Holland, or the Randstad, or the West, as we call it,
and the rest is all the periphery. And in all the media, like the national media, it's all located in the West, in Holland. So we really need the regional media to tell us what is going on in our own areas. So I think this is for many minority languages. It's exactly the same. Like you just need quality, whatever quality is, but at least people should be. Yeah. Ernest, si vols afegir res. Molt breument. No, I des d'un punt de vista lingüístic, en les noves generacions TV3 té la franja de programació infantil, que és el que se'n diu el Club Super 3, que té socis i té un nombre de socis enorme. Des d'un punt de vista lingüístic, aquí oferim un model que intenta acostar-se a l'escola. L'escola ofereix un model de llengua una mica més conservador que els mitjans de comunicació per naturalesa, i aquí nosaltres també intentem acostar-nos a això. Quan ens acostem a l'adolescència passem d'aquest model a voler ser una mica més un mirall, no? I el fenomen últim que hem tingut ara és una sèrie que es diu Merlí, que és sobre un professor d'institut, un professor de filosofia, i és ell amb els seus alumnes. I aquí també lingüísticament oferim més un mirall que un model. És una sèrie que compta amb assessorament lingüístic, amb uns criteris que acordem amb el director, i per tant no és producte de la improvisació, sinó que està treballada. Doncs bé, aquest producte, que és un dels més descarregats per internet, això que diem els joves consumeixen molt per internet, doncs això en el nostre cas és un èxit perquè se'l descarreguen molt per internet. De fet, dels productes més consumits per internet nostres hi ha productes del Super 3 i sèries com aquesta Merlí, doncs per franges determinades de la nostra audiència ha estat lingüísticament criticat. Hi ha hagut un cert debat, fins i tot algun article de diari, perquè donàvem llum verda a solucions lingüístiques molt acostades a la parla del carrer i, per tant, des d'un punt de vista normatiu, incorrecte. I, per tant, en aquest cas, que s'ha volgut clarament ser mirall, cosa que és un èxit per la franja d'edat a la qual va destinada aquesta sèrie, per la nostra gran massa de públic, doncs és qüestionat, o qüestionat en certa manera. Bé, sí, Álvar, havies demanat tu? Thank you three for your participation here and your comments and the description of these particular cases. I'm sure we could learn. I mean, I'm Álvar Peris from the University of Valencia. I think we could learn from your regions and apply from some solutions to the Valencian case that it's creating a new media platform. I would like to address a question particularly to Ernest, I change to Catalan right now. I volia saber, una de les qüestions que m'ha interessat més de la teva intervenció és quan has parlat de que, parlant del model lingüístic de la corporació, que d'alguna forma tu defensaves que efectivament en algun moment vos havien acusat d'alguna manera posar el focus sobretot en el català central i d'alguna manera invisibilitzar més algunes altres parts dialectals o formes dialectals del català del Principat. I la meva pregunta en aquest cas, tu diries que efectivament no era del tot així, no? Que tots els accents estaven recollits, etc. I volia preguntar-te si en aquest sentit algunes ficcions que, per exemple, estic pensant ara en una en concret que és recordar que es deia Gran Nord, que està ubicada geogràficament al Pallars, al Pirineu de Lleida. El Pallars, la gent que no ho conega, és una comarca del Pirineu i del Pirineu de Lleida, que efectivament sí que es donava canxa a un parlar que no era el central. Si això està dissenyat prèviament, està planificat, voleu una ficció que s'ubique específicament a Lleida o al Pirineu, voleu tractar, voleu visibilitzar
al Pirineu, en el que és el Pirineu lleidatà, que és una regió un poc que sempre està un poc apartada, no? Que costa de... que no estan sempre en el focus mediàtic, o simplement és casualitat, vos va interessar aquesta ficció i per aquesta manera doncs, la posareu en marxa. I això podríem parlar d'altres ficcions que hi ha entenc que hi ha una certa voluntat d'ubicar-les geogràficament per tot el territori català. O és simplement casualitat, no ho sé. No sé si és una competència teua o tu pots dir-me alguna cosa al respecte. Gràcies. Fins on jo sé, perquè no, això és de l'àrea de programació, el sentit és invers, és a dir, alguna productora presenta un projecte i si interessa i es veu que és bo, tira endavant. I per tant, la productora, que em sembla que era Baranda, va presentar aquest projecte, estava situat geogràficament on fos i a partir d'aquí es mira de fer bé en tots els sentits. En tots els sentits. O sigui, la línia és aquesta, pel que jo sé fins ara. El tema de, vull insistir, en el tema de la variació dialectal, és a dir, no afirmo rotundament que no es para la variació en cap cas. Històricament, haig de parlar en hipòtesi perquè jo no hi era, però vaja, em posaria la mà al foc en tots els casos. Una altra cosa és que hi ha parlants d'àrees dialectals que quan van a treballar en un centre de producció del català central se senten més còmodes, em sembla que la jornada que vam fer fa poc aquí també va sortir, se senten més còmodes parlant en central si són competents. I això ens passa, per exemple, en gent de les illes que parlen illenc però també dominen el català central i quan van a treballar a Barcelona prefereixen treballar en català central. Contra això no hi lluitem, és a dir, si un professional lliurement vol fer això, però en tot cas nosaltres des dels serveis lingüístics sempre li diem fes servir la teva varietat, si no vols no ho facis. I després tenim problemes també, aprofito el cas que treus d'aquesta sèrie d'una altra producció que hi va haver, tenim problemes del món de la indústria. Hi va haver una sèrie que eren les veus del Pamano, una novel·la del Cabré, que estava situada al Pallars i es va rodar en català central, però per un problema, és a dir, jo crec que inadequadament, per problema de disponibilitat d'actors competents en pallarès. Sempre tenim el mite, i jo el vaig repetint, que els actors anglosaxons et poden imitar qualsevol accent de la seva àrea i nosaltres això també ens ho hauríem de fer seu. En casos com Gran Nord això es va aplicar, perquè hi havia gent que no eren de la zona i ho van fer, i és la línia aquesta. I, per exemple, hem tingut, també sempre el trec com a exemples, és a dir, que si posem els nostres canals sentim tots els accents, al canal de 24 hores tenim presentadors de continuïtat amb tots els accents i durant uns anys el Telenotícies Vespre, que és l'informatiu de referència, doncs va ser presentat per un pallarès i parlava en la seva variant, en la forma estàndard. Per tant, la línia la que seguim és aquesta. Bé, donarem pas a una... Allà també, doncs, hi havia demanat primer la paraula i després que el senyor Calçat del Braç i amb això tancarem, d'acord? La meva pregunta potser és un poc difícil perquè està clar que les realitats de les televisions que estem tractant en aquesta taula redona és molt diferent, no? En el cas de TV3 estem parlant d'una televisió que és sponsor de la Lliga de Campions de futbol, la Champions League, i en el cas de les altres televisions està clar que a aquest nivell no es pot arribar, ni tan sols la nova A Punt podrà emetre Lliga de Campions. Però clar, una cosa que jo he notat des de farà 10-15 anys és que pel que fa a contingut infantil, és a dir, llicències de dibuixos animats i llicències d'esports, especialment futbol, cada vegada és més difícil per a televisions, anem a dir, entre cometes, menudes, poder mantenir el nivell que se tenia fa 25 anys o fa 30. Quan jo era menut, en la Babalà o en els programes infantils, tant en català, tant de la televisió catalana com la valenciana, s'emetien les sèries de televisió de referència de dibuixos, la qual cosa per a la normalització lingüística era molt, molt bo. Jo tinc la impressió que els dibuixos que s'emeten avui en dia a TV3 són prou pitjors, o menys atractius per als nanos que els que jo feia quan era xicotet, i l'últim que s'emetia en Canal 9 també era, diguem, molt menys atractiu que allò que vaig veure jo quan era menut. Aleshores, clar, així són dues realitats molt diferents, però què fem quan, diguem, estem lluitant contra mitjans de comunicació
en les llengües entre cometes dominants i que tenen un nivell per a comprar llicències molt més potents, i com es lluita contra això, vull dir, no sé, bueno. Llicències esportives i llicències de sèries de televisió de xiquets, que jo crec que són els on estem més febles que mai. Sí. Si tens la resposta, fantàstic. És molt complicat. Hi ha dues coses. El tema del pressupost i amb la crisi doncs, això es va agreujar molt, i el tema dels grups mediàtics. Evidentment no es pot competir amb grups mediàtics. Com compensar això, esclar, els programadors s'hi trenquen el cap. No? Per exemple, ara amb totes les plataformes digitals, intentar emetre en prime time una sèrie de primera doncs és molt complicat, perquè ja les han emès les plataformes, i a més les plataformes en conserven els drets durant bastant de temps. No? Allò que quan la poses et diuen disponible fins d'aquí un any, doncs vol dir que fins d'aquí un any tu no la pots agafar, no la pots doblar, no la pots emetre, i per tant fins d'aquí un any o dos aquesta sèrie ja no serà top, i per tant no et funcionarà com t'hauria de funcionar. No? Competir davant d'això, jo no sóc la persona per dir-ho, perquè aquí hi ha la gent de programació i audiències, però una de les vies és la producció pròpia, no? I per exemple productes d'èxit com Merlí, o empaquetar, per exemple, tota la producció infantil, doncs el fet que hi hagi el Super 3 on empaquetes en macroprogrames l'oferta, doncs són les línies, no? Però vaja, és molt complicat i és la feina. És un drama fins a cert punt, és a dir, les audiències ens continuen donant suport, no? Per tant, les solucions que s'hi van trobant funcionen, però esclar, compliquen molt la vida, evidentment. Sí, sí. No sé si Mike o Liube voleu afegir res a la qüestió que s'ha introduït. Mike? From what I understand, drama, but also cartoons are very expensive to make, but they can be, although there's a big investment, if they're successful, then they can be very useful for the companies. So the Welsh S4C has made some very good cartoons, and the drama you mentioned, so I watched those. They're all very successful, but that initial investment is difficult. And when budgets are shrinking, it's very difficult to make the argument or take the risk on making some of those programs. But also, as you showed with the Scandi Noir, these, which are very popular in Scotland, for instance, the Scandinavian crime programs and so on, to the extent the Scottish Government has welcomed all the actors to come to Scotland to talk, because again, it's to do with something about being a small nation and so on, that the cartoons can transfer, can travel. There's been a very few Scottish ones or Gaelic ones, but there are lessons, as somebody asked earlier. Yeah. Yes, what I can add is like basically the same. Like the budgets are, the standard budgets are so low. Like they can only make once every few years, maybe a drama series, and then they will do it in Frisian for sure. They always have done it like this. But now it became even harder to make drama series, because some years ago the budget for regional broadcasting has gone lower. So the money that is left over, there's not so much left over anymore. So many programs that were broadcasted daily or maybe twice a week or something, they don't exist anymore. So the programming at this moment is very basic. But then there also used to be this media fund, National Media Fund. But since this year, it doesn't exist anymore. And all the tasks of this former media fund has gone to the national public broadcaster, and they get now some budget to give to drama producers that maybe in the past would have gotten money from this media fund. So it's unsure. Like at the Frisian at Omroep Friesland, they are afraid that they will get even less chance to get money from the well, they didn't almost never got money from the fund. So in the new situation, they think they get even less money.
Also because there's nothing in any act or any regulation that says that there should go some money to production of Frisian. Only these documentaries that are like 21 hours of documentaries and 16 hours, I believe, of educational television. And that is maybe interesting to add that this has only been regulated since last December. So this programming was always like kind of law of nature. It just happened every year. And now it is at least put on paper that, like in the administrative agreement between the central government and the provincial government. But this administrative agreement ends in 2018. Also, the license of the regional public broadcaster ends in 2018, and we're expecting a new Media Act. And in the plans of the Media Act, like we have now, we are in a change to a new government, so we don't know what will happen with the Media Act. But with the old ideas, it looked as if regional broadcasting would disappear, basically. So that we would get one national regional broadcaster, however that will work. So basically it could mean, in theory, that after 2018 there will no Frisian be anymore on the television and radio. Yeah, this could happen, but we have no idea what is going to happen since we don't have a government for many months already. We're since March. So. Thanks. Una última intervenció i amb això tancarem. Okay, thank you very much. What I just heard is really a pain for me as a Frisian as well. I'm Henk de Vries from Friesland. I was impressed here by the studies where I heard about and I read from the Central Monitor's study. I link in a little bit to the last questions that were raised here. And it brings me also a little bit to a sort of how we get forward and how we can move on and learn from each other in a practical way. And I asked this question as an engineer. Engineers look for solutions and ways forward, you know. So what I'm looking for actually, and you might translate it to a suggestion, is that we learn from each other best practices, that we find a sort of platform somewhere where we can see which broadcasting, regional broadcasting or wherever, is executed in which way and how and when and under which budget for which people, the target, the political issues they have to fight, that you make a sort of investment, and that we can learn from the best practices from each other. Because then we, as Frisians for instance, we can refer to Scotland and say, or Wales, and say, take a look over there. What they did it in the best way for their people, and they're making progress. They do good things, so that you really get in a sort of platform of learning. I hope that might be a good suggestion as outcome of this event. Qui vol? Okay, yes, thank you. Maybe 3 responses. I ran a network a few years ago on the northern periphery of Europe. Looking at peripheral regions, the Nordic countries, Scotland, Ireland, and so on. And our first conclusion from that recommendation is that the periphery should learn from the periphery. Because the theories, the practices, the policy strategies usually come from the centre out to the periphery, although they're not applicable in many cases. So yes, learning from other parts of the periphery is important. I said last week I was in Portugal at a workshop, a European-run workshop on new speakers of minority languages. And that was very much about learning from across Europe, of where migrant workers were often coming in, or refugees, and were learning a new language, but particularly where it was a minority language. So people there from the Faroe Islands, from Portugal, Scotland, Ireland, and so on. MG Alapa, that was one of the main things they said to me on the phone earlier this week, was, yeah, they chose the words carefully. We need to learn from the experiences of S4C, TG4 in Ireland, and so on, of where others have made, have gone before us.
finally, I was just thinking it's very interesting that my Facebook pages today are full of a flag of a certain part of Europe. And thinking back into our own independence referendum, there was very strong presence there from the Frisians, from Catalonia, and so on. So, although the Gallic revival has not been politically based in many ways, it's had political consensus, we recognise elsewhere in Europe, particularly say in Wales, that the language and identity and so on are much more closely linked. And that really came out, I think, in the support, the mutual support we've seen 3 years ago and more recently. Telegràficament, Liube o Ernest, si voleu afegir res. Esteu obligats a contestar. Bé, doncs, a veure, abans de plegar, és obligat agrair als nostres convidats, a Mike, a Liube, a Ernest, l'esforç que han fet per acudir a la nostra convocatòria, la capacitat de síntesi i de profunditat en les intervencions i així com la disciplina tan ajustada que han fet al timing que havíem marcat. Igualment vull agrair-vos a tots els presents que heu aguantat fins a aquesta hora en què hi ha la hipoglucèmia se'ns apodera a tots i tancarem recordant-vos que a les 4 tenim la primera de les sessions de comunicacions, d'acord? Moltíssimes gràcies a tots.